Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu makuru ya Top News TV. Hanyuma reka unyemere nerekeze mu gihugu cy'Uburusiya aho bari kuvuga ko hahishuwe ko abasirikare 50,000 by'Uburusiya ari bamaze gupfira mu gihugu cya Ukraine. Ubucukumbuzi bwakozwe n'ibinyamakuru birimo BBC Russia cyitwa Mediazona bwagaragaje ko abasirikare b'Uburusiya 50 bamaze gupfira muri Ukraine kuva batangira intambara muri Gashyantare 2022 nk'uko BBC yabitangaje kuri uyu wa 17 Mata. Abasirikare barenga 27,300 bapfuye mu mwaka wa kabiri w'iyi ntambara, ni ukuvuga guhera muri Mutarama 2023 ubwo boherezaga abasirikare benshi mu bice bitarimo Donetsk ndetse na Luhansk. Yasobanuye ko yashoboye gufata amashusho y'imva nshya z'abasirikare mu marimbi 70 yo hirya no hino mu Burusiya, kandi ngo bigaragara ko aya marimbi yagutse cyane bitewe n'iyi ntambara. Yagize ati nk'urugero amashusho y'irimbi rya Bogorodskoye riri muri Ryazani mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Moscow agaragaza ko hongereweho ikindi gice. Amafoto na video byahafatiwe bigaragaza ko imva nshya iz'abasirikare n'abofisiye biciye mu gihugu cya Ukraine. Abarusiya bagera kuri 2/5 nk'uko ikinyamakuru cyabisobanuye ni abatarabaga mu gisirikare abatarabaga mu gisirikare mbere y'uko intambara itangira. Muri Gashyantare 2022 Uburusiya bwabanje kohereza abasirikare babigize umwuga kugira ngo barwanire ahakomeye, ariko umusesenguzi mu bya gisirikare Samuel Crane Evans yagaragaje ko abenshi bahatikiriye abandi barahakomerekera. Nyuma y'igihombo Samuel ukorera mu kigo Rusi cyangwa se Royal United Service icyo mu Bwongereza yasobanuye ko Uburusiya bwatangiye kohereza abamaze igihe gito mu myitozo ya gisirikare, abasivile n'imfungwa. Guhera muri Kamena 2022 bivuga ko Uburusiya bwahaye uburengerazuba Yevgeny Prigozhin ayobora umutwe wa Wagner ngo ajye gushakira muri gereza abafungwa kujya ku rugamba. Abikora kugeza muri Gashyantare 2023 ubwo yashwanaga na Minisiteri y'Ingabo. Ubusesenguzi bwakozwe n'ibinyamakuru bwagaragaje ko byibuza abafungwa 90,000 biciwe mu rugamba, kandi ko abenshi binjijwe na Prigozhin bapfuye mu mezi 3 ya mbere, mu gihe abinjijwe na Minisiteri y'Ingabo batarengeje amezi 2 bitewe ahanini n'imyitozo idahagije bahawe mbere y'uko boherezwa kurwana. Muri aba bafungwa hari abishwe hashingiwe ku itegeko rya Prigozhin bazira guhunga urugamba, nta muyobozi wabo wabahaye mabwiriza ngo niko itegeko ryo muri Wagner ryari riteye. Ku ruhande rwa Ukraine, Perezida Volodymyr Zelensky wo muri Gashyantare 2024 yatangaje ko abasirikare 31 baba aribo biciwe muri iyi ntambara. Muri Kanama 2023 abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko Ukraine yari imaze gutakariza abasirikare 70,000 muri iyi ntambara, abandi 120 bari barakomerekeye muri iyi ntambara. Hanyuma reka nongere mubwire ko mu gihugu cya Uganda yamaze guhagarika gukurikirana abasirikare n'abapolisi bashinjwaga guha u Rwanda amakuru y'ubutasi. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Uganda bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo guhagarika gukurikirana abasirikare 5 n'abapolisi 2 bashinjwaga guha Leta y'u Rwanda amakuru y'ubutasi. Abo ni Lieutenant Alex Kasamura ukorera mu ishami ry'igisirikare rishinzwe imyitwarire, Lieutenant Philippe Neville Ankunda umutwe kabuhariwe wa SFS, hari uwitwa Peter Nathan Ndwaniye wo mu ishami ry'ubwubatsi, hari uwitwa Peter Moses Asimi ukorera mu bukanishi bw'indege, ndetse na Peter Godfrey Mugabe, ASP Benoni Akandwanaho na ASP Frank Sabiti. Batoye muri yombi mu rwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi mu 2020 mu gihe umubano w'ibihugu byombi wari warazambye biturutse ku mpamvu z'umutekano wa buri ruhande. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko hagati ya Gashyantare na Gicurasi 2020 bahererekanyaga amakuru y'umutekano n'abakozi ba Leta y'u Rwanda bifashishije itsinda rya WhatsApp bise Nyaruju, bigamije guhungabanya umutekano wa Uganda, ariko baza kubihakana. Umushinjacyaha Captain Ambrose Aguma yamenyesheje perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Makindye Brigadier General Freeman Mugabe ko ubushinjacyaha bukuru bwafashe icyemezo cyo guhagarika
gukurikirana bano basirikare. Kapiteni Ambroise yagize ati leta yabakuriyeho ibirego mwese bityo murabohowe, abasobanura ariko ko niharamuka habonetse ikindi kimenyetso bazakurikiranwa bundi bushyashya. Reka ngushimire, dukomeje kubana, nitwa Patrick.